Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka step jong ka arp santrik matab na jemang arajar arpo ka eryong ka bejor bha ka balaja haka snong sigle kala punjulor ye ki south li ki yeng haka dong mau yaban bat kane ka eryong kala pun kedia ro ye bon tli ki dingse haka ni ka dong u secretary jong ka snong sigle u ba di karsentio habayekren bat unong lum khobor ulai tho ba kane ka eryong kala salat ye kini ka snong haka por kumbah nyo baje mestep bat haka ni ka jingja dun bokpan ba om shem nadan ba mensaw lai no tang ka jingsa penjular kini ki yeng bat kini ki ding ki se shosho ba kharsentie ulai thoro ba na kini ki south li ki yeng artli ki la kham jular bon kat ba ki artli pat ki la jular malumala jaba Kang bajik tip ke bangiyo hadin ba kita don lagi fungsional bukan tip bah kapor ke bangiyo baje lawan kum eryong mo elak tari itu tinggal jengok bat ngilap ya jing julor kantam ki ding kisi henre habade bat ki jing seperti beri yu sabre kalau tang sau teli jing bat kayi makam julor ke jong iba ringwell bat i lumpur thoni kat ba artli te kita la julor untuk tang bakam pada dek berjo karena dum takin pada momen sahun mereka sudah ka kawai kalau nomor bo eryong siam layak pina ka nak jaka ba kidon ki bre honrei kadai kalong ba uyaj be nak benta ba long sakam rut nong tu ba don kawi betap te kisu julor kiding kisi untuk honrei nak leng gayeng te dang du nak tangku basau teli ka kom kajing tip ko bang yo ya ka ba nak leng jungin salat sitom ban pa kam tamak office jong video ban persang ban lek ka badan kam bede begini